U nedostatku dnevnih aktivnosti, šetnje i druženje sa prijateljima i porodicom, Šapčani su posegnuli za čitanjem knjiga. Pohrlili su lokalne knjižare u potragu za kvalitetnim književnim delom koje će odagnati misli u ovim monotonim danima. Pisana reč u borbi protiv dosade najbolji je lek u vanrednom stanju, napominju prodavci. Primetan je porast broja kupaca u ovom trenutku. Kupuje se više knjiga odjednom. Kupuju se i dečije knjige, kupuju se knjige za odrasle, posebno bih istakla Uznemirene ljude. Trenutno je to najprodavanija knjiga u našim knjižarama i najviše se traži. Inače, svi naslovi Frederika Bakmana su traženi u ovom trenutku. Građani šalju svoje mlađe, dolaze nam ljudi sa spiskovima i po tome ih kupuju. Plus neka preporuka, pošto imate i popust i možete da odete na sajt Delfi ili Lagunin, zamalo vas očekuje na 3 ili više knjige 40% popusta. Knjižara Laguna ponudila je raznovrsne naslove za sve generacije. Kako kažu, Šapčani izlaze sa punim rukama knjiga, a među najprodavanijim su dela Frederika Bakmana i Petera Handkea. Najnoviji naslov Moravska noć, tu možete malo da se upoznate i o Srbiji, što je pisao. Osim toga, u izdanju Lagune su Golmanov strah i Veliki pad, također su veoma tražene. Onda, ako biste za malo ozbiljniju literaturu, Yuval Harari, Sapiens, imate od njega i Homo Deus, 21 lekcija za 21. vek, to je u stvari što naši sugrađani kupuju. Kada smo kod najmlađih, tu su bajke, Tom Gates novi što se kupuje i Stefan Tić mi kaput od Mahovine. Za one najvernije tu su popusti za članove čitalačkog kluba od 10 do 15%. Osim literature, u Laguni kažu da neizvesni dani izolacije brže prođu uz društvene igre koje također mame Šapčane.